uma beza ukuthi sizakhela umkhonto hey basukuma abantu bathi hayi umkhonto wethu hawu babe ucimelani pho ngoba bawucima bathi awusekho ngicabanga ukuthi bayadlala baya enkantolo impela enkantolo sifuna kuwe sasa enkantolo kugcina eBloemfontein awukwenze njani hayi umkhonto wethu nanku umhlolobo sonke sinemkhonto emakhaya akekho umuntu onkumkhonto ka into yethu le akuyona into yabantu abathile sahamba ke saya eFree State siyolalela ukuthi bathini ngimlapha nje ngeke ngakutsheni babethini babeyibhedela nje ngoba vele icala belingekho labalahla babethi ke bashaya ngamatsha amabili bathe ingele eThekwini njengoba silapha nje lafika eThekwini webabube kuwest ke kunalapha uyabona nejudge ngilibone ngisho emehlweni kanti lezi abantu ingane yini abayiboni ukuthi ayikho lento ayikho ngempela nalo ke elicala lokho kusho ukuthini kusho ukuthi ingilozi zasezulwini nabadala bethu abahamba kudala emhlabeni bayabona manje ukuthi isikhathi sifikile ukuthi kukhululeke indle emnyama uma uphikisana nathi manje uzozizwa ubhimba ungazizwa ukuthi uthini ngoba uphikisa abadala bakithi abangasekho emhlabeni uphikisa ingilozi uphikisa indodana kaNkuluNkulu uphikisa uNkulunkulu uqobo lwakhe uyena phela wasibeka la uNkulunkulu